ama sain lairam mi puite le he program lo thir tu zong te LSA general headquarter longtlai ngin chi bai kan bu ka chu nimin lama MBSc in HSLC result ti chota ka class lotin na chang zong te LSA general headquarter chung kan lom pui tak jet chuwa lotin na chang ve lo te po he ai na sa zo ka be ya ale pe ka chon lotin na chang theu turin du sakna kan han bok chu ne voinia LSA general headquarter press conference kan nei theina tura hun thatak min siam sak tu pathian le MJA longtai foi tu de chunga thindung takin LSA general headquarter chon lom thu asoyani voinia press conference kan nei na tur le program kan than main introduction lo ni ma saila a thaing ka ria kelal huliana president Matthews lalhum liana general secretary Evro Lupuya finance secretary le Nathan Chatwan Lamoya treasurer tiani ole voinia press conference kan nei na chanber chu hei hi ani kanram lairam ro rel na LADC sarkar na chu voi nga na ta na lo hing le ta heng tianga sarkar ngel het om lo lutuk le ram mi puite ngai to na om lek lo ang maya kan MDC te che du da na wanga kanram le nama lo mol pho non le ta hi LSA general headquarter longtai chu an hriat thiam maharati to le a koi kan ti tak zetani tum sarkar remove le tum na hi kumwa chunga avoi nga na la ya lo ni le ta heng tiang zela sarkar akal hi ke ni LSA general headquarter longtai ti chuan rem kan ti to lova lairam le namtan za thak kan ti in poi kan ti em a tin aram mi puite po hian na sa takin kan tuan mek bokani tlang kam ti le thuleng wa kan hriat threng khata tang phei chuan sarkar thar lo pian theina tur hian sum le pai tam tak manga in tham na le chanvo tha in tiam na manga in thlem na te po aung nge ni na langa heng tiangang thil thiang hlim lo le thalo kan ram Christian ram chung nge ya thleng ta me hi LSA general headquarter chuan thalo kan ti hle a ram le nam za om na ti borban na ngai bokani laifa te ta na pathian in namanga kan din so ve theina na ro re na in min pek LADC heti tak maya kan MDC te nan mani mi malham thatna uma wangle duam lo da wanga na sataka anti mol pho zel ta me hi hriat thiam har kan ti tak zeta mani ham thatna ringot uma phe kan MDC te phei chu bangam turing kan phut ngal bokani kan political leaders te khoi partia ompo ni sela mi puiten du taka kan thantin an ni ang takin aram le nam ha son na tur le kan LADC za omna te ngei tua chunga het taka oma pathian ron chung zela hun hmang turin LSA general headquarter chuan angena malam hun local zel tura po mi malham thatna le thlok na be se awang meya ram le nam mual phon na tur le kan ram ro rel na LADC za omna po don changlo ko pa hun hmang to lo turin kan phuta kan be se ngal bokani heng tiang kan 11 LADC din hun alo ni zelta ka chon ke ni LSA general headquarter chuan ngun taka kan ngei tu hnuin lairam le nam chan himnan thei top heng te hian chua atumta ani pakhatna kan governor zom tak hian a discretionary power magin 11 LADC suspend rose panhina general election rang thei ang bera kan nei theina turin mala rose pathumna political stability om thei hlolo kara hian eng party ma LADC a sarkar tir lo turin LSA general headquarter chuan kan rem ti don lo ani heng kan thilpu te hi kan governor zom tak hian min ti hlotin saklo ani chuan LSA general headquarter chuan na theiang berin halak thun zom zel kan tum bok ani LSA general headquarter longtlai chu zirlai tele ramlen hamtana ding tur kan ni ang takin he ramlen ham chan himnan hian thei top in ke pen zel atuma tun huna kan halak na po hi ramlen ham chan himna ni ti kan lairam chunga mi puite le NGO sang ten min hriat puya thei to pa support min peturin kan ngeng hal bokani kan rama ro rena fel file ngel het jok adina kan LADC ngei po alo za om deu theina turin kan phak tok le kan theiang to ka ma la zel turin ram mi puite hriata kan puang zar du bok ani